Hello, so piu le naute da dam jing henam. Thusim tha ngai kit dingen. Lem nahi so ke kit ve. Tuni atusim in ngai diu hi le. Ata abe athil so khat chu hin. Lungsit umta. Kilungsit thusim hi. Atusim min chu hi le. Ka galdot jing kalungsit pen. Mizo nungah nu kiti hi. Ahin sun hi le. Exodus akitin tun. Ama sut bangin. An ngai khom kit tau hi te. Mizo si kitile atap zon. Dili ehe su ke du ahin tu a aum sale. Achi kha aning aka he zong im du ahin. Tilsi ahi lo le. Kichat na thei atu kha zong. Mi phabeb yum diu kata sane. Kathil tola a. Ha asa ka sa pen chule tu chana. Kasu mil thei lo khat hin se ingi. Dili khu mundang sang alam tha chile wale na anup na khu. Metro akisu uzi khu ahi pen ne. Keizong kalhun til. Hap ta kha zuwa chun. Na tong dinga kichi hi zi achun. Na to na ding hola chun nisi le. Net na vet to ko ma chun. Amun ho akachun le len. Auto bahara atam zi achun. Metro ngenin kachi su kachi tovin kalam thlan ahi. Kolpau kithimpe lo lai. English pa bo kana manzi ahi. Nikhat to amun ongkhat net na ku na chun kamun kinzong. Number ki pe chu kaga ko le. Interview dingin. Hungin e hintin. Address ho chu message sa hin thonin kinzong. Dili metro map khu ka ki download nin. Hichi map dungzui achun kachi tan ahi. Metro station kachi masat pen hi je achun. Kaza achatimin mi hon. Einui sat khan te tin. Mi ho thil boldan chen ho chu. Kalut masanga chun ka kivet to masan hi chun. Boina ima amlo wachun. Kachi lele theitan. Koima hil zong ka ngai tapoi. Hi chun. Pathin lungsit na zala chun. Na to na ho zong chu ka hin kimutan. Ama sa pen ni achun ima atipoi. Azing azan. Kaung kile nila achun. Kakile azina metro station achun. North East na may khat. Metro nga bang akhun. Fona amito kyaw to ko makhun. Achang achun anumzi e. Keizong. Kana to na ako na geita akong kile to. Hichikato na metro azong chukoy mato be talo. Mini hilo le. Mitum beb kahizi tawve. Apart zong chu. Khuwa akun lang ahizi tay. Keizong. Izat mi hilo le. Not is mi khat. Omzi achun. Kalung ahong mong tomtan. Alim chuma. Aga ahoy kit na lai set nin. Suin. Kaum na kain zun tan ahi. Hiti chun. Nisi achun. Kaung pat si le. Hichinu kamumuzing tan. Keizong. Kate. Ka timing hun. Kibangam hidham tin. Ima ka gel poi. Abang kum le. Kizol le tipo. Aki gel na kum ahong umzi e. Keizong lakhat. Ahong ling tan. Lokan mutan. Sumchu nisi le. Pocket money ding achun. Kakisimin. Tu nila awang. Anom kit pau le. Kaho P18 kakitimin. Hichin nila khel achun. Nato na akon kong kile achun anom tapon. Kalunggel chu afil deltan. Keizong. In kalhun achun. Ama bow chu. Kagelgel jing tan ahi. Hiti alakhat valta. Nila asi. Kakisu utupi le. Kana to na hun. Kinay ahi lo le. Ka timing hun. Kibang hinti ti chu kay gel ahi. Kana to namun chu. Pitampura lang. Aning lang pe hu hikit na lai. Agam latdan dan chu. Metro khat se hitay kit lo. Metro line azat kiman kit blue line. Zero line. Azat kit hitia chu. Metro station khan akon adang khat kiman kit. Hitia chu nisi le. Kivale le zi hi zi achun. Apet na chun ha akisan. Ahin la after. 1 month achun. Angayda na komdo tan. Akinal hazing tan ahi. Natunga ichilang le. Kimukhalo. Kaung kile lang lebo. Kamuzi nu chu pharse achun ka gel jing tan ahi. Ajing nila kaung kile lang achun anom kitan kinzong. Minga be kisa achun ama kom chu kanay pepeyin. Kaga hupin. Ipinabolham ole. Naloy ho kato nga kato ham katile hingi ahintin. Mizo ho
hidan ahi English achun chamkhat chu ka kyo ho lunin ke kuki Manipur ho ka he ka tile ahung nui chu ahoi che jingtan kan dei chat na chu ahung sang tul jingtan ahi kamin ho ka kisai pi to hunin ka dal hatai ajing ni thla achun anom kinin kinzong direct nga chun ka ho pi payen hoya nom ham chule ipinabol ji ham katile munil ka a ko mahi call center anatong kahi ahintin kinzong ahile call center anatonga gari na pila uham genthei theya metro a nongji katile to akato naw khu atha ahin mizong tampun akipa til hi ji akhun apinai hi uve ahintin keijong chun o tin kakasu dot jing e hitun a phone number kahin kila in boina he theilowan tu kha le din call o tin ka number jong chu ka kila asain ahi ahi dan na chun mi bol the ho na chun kong ki sei thim tan ama kamulo ni jong le wa se ma chun ka ki text jil hun tan ahi aki dei cha ji chu ham na to jong aki pon to ti set jingin aki su nga me katina kom jong ahung ji e lakhat ahung hling ki tan kin jong ata ala ki sei ngam lo fana chun kalungset ne kahin muni apa na nang bo ka dei pen hitai lesit chunga ti a message wa se ma ka ga thot le e hin reply ta pun lunghang ham ahi lo le dong madang ane hinte tin kin jong ka geltan ipihile ata a alunghan jong le ngaidam kikithum hen tin ajing ni hla achun kaungkum pa pha na chun nuisiu wa chun e hin mun e hin ven hilai ta a thupi lapi ki sei thei ponte aum na tha to komin ki zol hen lang anup lo athupi poi ka tin kahin poi gut le ada thim hen hun jingin ka ha SEIVAL pha na chun ahung tan ahi metro station apat na chun munil ka ge chu tempo a kichi ji a bahara chu mi khatna samphal khat hiji ahi hiti chun kaunghun tan chamka lo wachun kalung tawve flyover kom akhun ahin khamin hilai ahitai atin kani huna chun kakum huntai ama ka deina ji penta chun mei tang banga sexy ta kisim hello chan thim mi chule mi ho pi dan chong afelian adia gampama ei not is meeting achu pha ka sa wal numei kisim jidan he hi je achu kachuti dei de set ahi monil ka khu sa hon he diu hin asung ilut le in building ho kimat thei to lampi neu cha cha koile le khit sun ki sana zong ni sawa kimo be lo hin athu ha lo athu kilo ho tinga khu naw building kisan kiman sa khop set thei ta hi hichun na building chu kalung huntan third floor room number 22 ahi na chu aloina mai khat to khom ahin insung kaga lulut hun le gel pha lo be achun aloinu chun zu na donin kangai sang na chu mo hle jingtan ahi wang achun aloinu jong chu akam afel he jing e ka khut na chun e hin to in amalup na chunga chun ei to sa in ei ke holem pi tan azudon na ji chu hin se in kadong pan dong madang ei nei khomin hiji achu kalunggel gen thei war ji a khat vai se kan don ahi ahin tin kinjong ema sei talo wachun tui kaga donin ka to thimbe tan ahi na tong aki hiji achun hiwa ki salung dimwal di jong chu ai thei pun suti ni khat le hungki tangi na tong ti kahin ji tangi katile kadei chat nu sang achun aloi nu zo chun ka het kha mi jong helo wachun ei chu ti za da jing tan minute nga be to be en atin ole tin kale to kitai chom kha zo wachun ki pat do ki le tun wang last mong dingen minute som to win lang chi tan ahin tikinin hichun kathum wachun kamo nu jing taw ve hichun kastal nu chun in noi get chan chu e hung tha in bye bye ki bol hun tai tun wang na zong ke heta tin suti nikal bo chu kanga le hle jing tan ahi aji chu message ho a anom tim tabang nom pai ti lo hi je achun ata zor jing ding izem ti adong ma anei ta lo hi le
ada sa nup sa jing ding ti chu ka gyal kit tan a hi dongma ka nei poi ati chu ai to nai a hin la tulai nu mei koi dongma nei lo ponte ti a kan gyal a hi alang khat na kaloi ho khat athu ho ka do le tulai hi tabang dongma nei khanai lo ho chu atu mo sangi mi pha mi kita a hi ji a hi ati kit le hi chinu ka dei na chu ahung sang che kitan ama tai lo chu koi ma dang zolding in zong ka gel thei ta pu na hi phale ni khu ong ki kher helin kin zong kan ngalel jing suti ni kahin mutan a hi zinga suti aki dile tu ni la tabang a hin ka kolin suti ni ka kila e nang zong suti hile chun ka ti wale ti a to ta goma ka ga sele ama zong chun nang suti na hi le ke zong suti ka hi jing de he tin to tabang a chun nuipuma chun a hin se in kin zong apha e ata ta ka se a hi hin kila in katin a hi le aman zong ta suti ni ham ke zong kadam tham hi ale hapta khat suti ke kila hi tai a hin tin e hin kisin a hi le vo henu kil dang cha lam zong a ke pata poi ilung sit ta idei ta khanen i khut khat ve aga tu a hi lo le ato kha se song khu wan gam ki ba sa jing a hi wan gam chu akichi khanai pon anup dan le ilung gel a chu ga ki su to a hi ni hla achun kaloi ho khat to khulai leng achun ka che hun tan chom khat ka to lew aloi nu chu na to na akun hung ki le alel to hle jing in a hian keini a hin mu thun phat na chun ang noi jin akisil chai achun an a hin thu in kastal nu chun ke chu kin nei sa ta chun hungo bai an ne hete ka til ada in ke chun koi ma ko lo be achun kane pai ta na hi ako ko hun le azonan kaloi pa jong chun nom the sa tapun ahung ne ta na hi an ne imama ho akichai so pha na chun jingle youtube minar gaveute i hom na to akinai penin nidang pha dang le tas mahal chule adang dang ven jiji naute ka tile aloi nu chun suti ni ham brother a hintin hengi ka tile wow kin jong ka kila de he ichi du he ke jong ka hungno me aji chu nang hi na pha in kiwo pi nominate e hintin kin jong ka ga dai jin nei kiwo pi ho inzule ka hin mo dei chat kha lo din he ka tile ipi kho de ham ikidei hun le ki chai chu a hintin hong tot kinin chuin chom khat ka kyo lim uvin mizo pau ka kil sa hun le kloi pa chun a he bai the jing ke chun la ke thei ki talo a chai na pena mo ati jiu bo khu ka he thei ki kol pau sanga chun a ha bo ve ka ti le inui sa uvin kloi pa chun iti e ho pau to tamzo ki bang an he thei lo ham a hin tin mizo se ki bang tini sa ham ka ti le nil hat hi tang a hin tin kidai to ke ho ko puma chun kaumum hun le zan so thim tan zinga po do khom ding chun ka kyau la taw vin hi chun in lang ke niam na lang chu kain ki zot lun tai in ka thun huna chun kloi pa chun aloi nu chu ke ding en zol hi te time pass a din a hin tin ki zolo time pass din a hi le ka ti le ka to le bowe a hin tikit tan hi chun kyaulim pumpuma chun kalup lun le kanei mu la lun tai jing pungkhat ahung hitan auto ni ka kila uvin mininin ka to uvin youtube minal lang ka zon tawin a hi hiti chun amun ka long tawin ka star nu chun ticket mili adinga chun ahin ka in hi chun asunga ki zot lut khom taw ve ne thei imama thei tui ho ka ki cho ning zet uvin asunga chun thingpung lim nui khat na chun ka to khom vin ne thei ne to go ma chun ka kyau lim taw ve chom khat set pizowa ka to nung wa chun kloi pa ko ma chun bai nunga hon message nain thone ka ven ka tile ka message chu amun ahin hethem pai in aloi nu ko ma chun hongo einin hilang akhun thilkhat ga ve hiti atin apo do hlun tai hi chun kin zong hongo eni zong hilai sangin hilang zep amun nom zep ma khun ka to hite ka tin ka chi hun tai
chan soita kimu hitai tin kahinzol pantai message ho a kasai ho chu ipinigel am ata ahi kin nang kahin muni apat kalungsit na sangpen kahin pi na hitai katile aman zong kipa ume nilungsit chu ahin kahin kathusim nehet masat ding kade kahin khu ka background helechun hitebang thujong chu seiponate ke hi kain sung wa alin pen kahin kanaute ni neulaya chun kanu anum tapun kapan jitha anaizin hichun insunga kapa umpe le kanu chu aphajinan kapa umlo phat phat lewang genthei nang yanin hin kho kan mangmang jingji e kanaute ni chapang ta cha ahi hunna lai je chun kan seipi ji poi aham ha ma chun class 12 kahin chaijin insung genthei te akhi je chun apan kasim num hlewang achun upai umlo hitan to akanaute ni future ding gel kho na zala dili a hi na tunga hung kahibuwe kapala zungol ve ahin kanun la ke ho e kho sa povin to a hi sum kamut sun sun kanaute ni school kai na a kaman jiu a hitai leisi chunga awang sipen chu ke ka hitai hinla phar khale kanaute ni ahung mit do a kahin khu akile sa hundi khu ke kinip na pi pen chu hichibo chu hitai kaloi ho umchan katha nomjin kathang asiji khle jing e anop nop ane over adai di ki cha over munni ana ka to ahi aji chu eile khathim lo aki hi jin sumtam na ho a koiman la ei dei pon ka to na ho la sumtam kit lo hiji a chu sumthim khat be atam dom theile ti a ka to na thei theya ka to jing ahi hichi en seizo wachun gu thima ka ga vetle amit li ahnglong do in ahi kinjong kalungsit na asom aza in asang che che jingtan hichipe ta chun kaloite ni hun chu ang hun tan ahi kinjong message chu simnala yo ka ga ti le hilai achun ato den honin enga hun tan ahi kastal nu ko machun ka sei kitan ahi poi kalungsit na hinisan pi pupovin nagen thei sa pongi chule hitia nakiman chan hojong chu keji in bohi be ente kinjong ka ki tho phin thei chan chanin pan hin la jing nangi tin ka tau tho jing ta na hi le ipi hi le ka gelmo poi brother jing hap ta le khun in lang ka po ding a hin hiji a chu suti ka kila kho kho a hi e in lang boy na chom khat ka nei jin kaung kile pai ki ding a hi tai a hin tin kinjong in lang na chi le nong kile momong ding hinam kin nang tai lo le sit chunga lungsit tang nei pongi ka ga ti le kamina kamit li ong pot to ki tu chet jing in hi chun aman zong ki phalam ta chun a hin ven noi siu wa chun brother ke hi hin khu ajinei te lo ding le dongma nei lo dinga ka kitep ma hitan hi zong le nang in hi chen ge anei lungsit mongmong a hi le ka kitep na bangin kumnga be neinga in chule kaung kile kiting nom ta in ki vobji na hite ahin tikitan kinjong ipinasei na ham kati paile ka kitep sa hi zong le pathin min pana kitep na chu kanai ti poi nangin ne lungsit mongmong hi le kinjong ka hin lungsit ne hi je chun kum nga nei nga do in lang kanaute ni zong hung hi thei do hunding hitan nei kichen pitan ahin ti e kinla swat ka sa to alang khana idei ta le ilungsit pen khat to kichen ding chu ka gele ka tha nom walin henge nanga do nang e nang teilo dongma kilungsit pi dang adang him him nei ponge chole nong kile kit ding phat le kho mutin kitu tho na thei thein pan la khom jing naute tin kastanu ko machun kitep na kanani na hi hiti chun kitep na kanai honin lim kaga ki ka pin kaloi pa kaga kolin hung hun to chi tauti ka ti le ong honin ke pa ta chun kom naw munil ka lang chu kan chun tawe hiti chun ni khu ong chal chal jin ache na ding ni khu chu ong hitan kaloi pa to chun train station chen ge chu kaga tha thunin train ke pat na ding phat ong nai che che phat na chun avela chun ka kitep na chu kamong so te te ding a hitin ka sei pi kinin a hi chom kha zawa chun kaloi pa chun bye bye abolin an kumasatan a hi kaloi pa kum la tha achun kastal nu khut chu ka to in nong ki lekit mong ding hinam na ang sunga ka kitip no hi
Nehin galdot pi jing jin o katile kamit li ong do pai kitan ama jong chun kidang sana chun ehin koyin henge kaung kile kit mong ting henai nei ta sanin tanglo kin jong koi matang kata san poi a hintin ama jong amit li ong do lam jong anei ki het phalo hintin hi chun kaga dajin ji na hin nei ten lewang ka voding na he katile ahung nui jin train ong ki pat phat na chun ke jong bye bye ka bolin kaung kum thlatai train ki tol manggei chukoloi pa to chun ka vevejing honin achi do phat na chun kom na hlun lang munil ka lang chu kan zol thukit hlun tai nila asi le loi nu ko ma chun khulai kaleng ji hlunin ahin la kipa na kanei thei tapun kamai so kipa ta apanga aum jiwang achun kastal nu ngai na achun nitin le phatin achun hin khu kamang jing e thakhat zowin zong ahong kile tapun thani zowin la ahong kile ki de tapun hi chun aloi nu ko ma ka do wangin la aman la athu ala hi de pun khochom chom ma ko na dihlia hong kisu to ahi hlunji achun aman zong upai anei chompun a phone number la chi kit talo hiti achu kum khat lang pi achi tan ahung mong tapun athi ham ole jinei hingam hitam ti achun ka gel jing tan a hi akho uwa chi jing ding la thei kit lo kalungsit pen nu hungkile ding nga jing pumin tuni ge a hin ka galdot jing na lai je hi thusim ta ahin 2014 koma thilsu khat a hi thusim aki chai tai thusim hi ngai no mule lungsit ta in like share subscribe en bol chi pi ki divin kain tim su ke ki ruve aban ananga jing hoite